swa tikereke swa karata yo leswi ntiwa ku laha kerekeni laha loko va na tikereke tin'wanyana ta ku hambi vanhu van'wana ko a va chavi ku byela va ku phela vo papa mfundhisi lavaya va na swigangu va mfundhisi vo amukela ni ku hambi wo va u ri desperate kanjhani n'wana mhani hambi wo va desperate kanjhani leswo i fambi lovola n'wanuna ngwena ngopfu xixexo 666 a ku na nchumu xi nga ta humelela hambi wa n'wi lovola n'wanuna i ya ku joleleni ene i ta ku jolela n'wana mhani twana leswi ni ku byelaka swona Jason rimleri the big babe hi obviously Mary n'wana mhani there's no ish hallelujah Hey, Ishangan Gang Podcast Network. Havulavula, halwa, ahleka, naswona hi vulavula swo twala. Shangan Gang Podcast Network. Hi vulavula ngopfu, kambe u ta yi rhandza. BNT Entertainment presents J. John the Big Baby. It's the one-man show you've been waiting for. Happening live at Giyani Stadium on the 19th of December 2025. Grab your tickets now at CompuTicket nationwide. Prizes go up with every stage, so don't sleep on it. J. John the Big Baby one-man show. One vo tala is Kate. Ava like and ava subscribe. Vo view kuma ku episode ina 5k views. Mara loko hi checka ti subscribers ti la hansi ngopfu. Vanhu ava subscribe hi le camera ya mina actually. Vanhu ava subscribe loko ho fixa mo hi fixa ka 10k mi ta kumanyana swin'wana ku vule mina. And we're very close. We're very close. Yeah. So yeah, please subscribe bani. Ya mahlweni kurisa channel. Yeah. Kuna timhaka ta mfana loyi. Kambe ita rini? J. John wa roka. J. John wa roka. Van'wana va ku J. John halaka wa mitwa. J. John va xirhandza vanhu. Kuna liya yo. Kambe rini liya nga ta hi yingisela. Ibasleki ingakana yes liya ingaka ainanya sloyin ibakudlango maliya ibakudana na sweswi va kumesa risimu ra shine ana ta ku swilo mata hey ra shine yeah yes vanhu ava xava mathikiti yo aka J. John in a one man show at 19 at Giyani Stadium so before ndzi se Meeky ku vaya kuna mhaka ya ti-award kambe hi fanele hi votela mani hi fanele hi votela di-rocker ne yeah so hi fanele hi votela di-rocker tani byela quickly because a hi ri ku voteni anyway yes hi na ti-award ka Munghana Lonene hi ti-20 after event ya J. John ti-19 hi na ti-award ka Munghana Lonene hi ti-20 a thula mahaxi ya na Shangani Gang ta ri kona mara hi kombela ku mi votela di-rocker mi ri house D and then mi sendela ka 45859 loko hi ta ku senda va ka Munghana Lonene va ta ku sendela message ku votela yini sweswiya mi ta kota ku swi vona ku swa mapelapela vote yi fambini so ho mi kombela ku ri maxaka na vanghana na valanguteri a hi voteni na valala hi valavi hinkwavo a ku na loyi a hi voteleni DJ ya hina ho kombela yeah namuntlha hi na vuyeni byo hisa yeah byi te byi mbale na i 2 piece kumbe i 3 piece ku na lexi le nhlokweni i 2 piece ne hina mani sis Kate ku miyeni loyi nga ri i tivana na n'wina sesi mina ni ri sesi sesi ne yeah ika mina i sesi she's like a sister no kula no to komba ngari ni mon landzula va no to komba ngari ni tsatsinya mon landza hayi sesi as like makweru mara in front of ani munhu anga ku sesi makunu vonka no tsatsi ku Facebook yi vulavula malembe mangwana yes no ka mina ni ri sesi mhaka ku i munhu loyi i munhu loyi a nga tikhoma kahle yes munhu wa tlokwa chakala xikandani xi nga ri no mara va tikhome kahle mara vona no va tikhome kahle ne ina sesi Mukoki
Meeky Mukoki. Meeky Mukoki. A ni ri na makhelwani va ku mani Meeky. Yeah. Yeah, mara yo ya Meeky. Meekness. Meekness. ya bona MEEK as well. Ness. Okay. So va ta hi tivisa kahle ku hi vona mani and then vito ra Meeky ra n'wina swa mapelapela Meeky. Story xo leha. hi lava xona xexo a hi hlamuseleni ku hi n'wina mani. Okay. Ni sungula hi ku xeweta. Xewetani valandzeri va n'wina va ka TikTok na valandzeri Ai va vana va Xana mani Gang. vito ra mina hi Mikatekani Mukoki. Van'wani va ni tiva hi Meekness or Meeky. A hi ra mina ri le pasini. Ni ri kume na ha ri xihlangi na mani swi tiva ku swi ndlisi ku yini. Kahlekahle na swi tiva. A ri le matumbanini. Leswi va nga ni hlamusela swona a ni hi leswi va nga ni hlamusela Oh. swona kankaneti se papa loko mhani va ri pregnant papa va na lero va ku loko n'wana wa me wo va ri nhwanyana ni ta n'wi thya ku i Meekness se ri ta tsemiwa ri ku Meeky vanhu a va khomisi sweswo until ivi se ni ya bebuliwa vanhu va tiva ku hayi i te hi ye Meeky so va fika va cinca vito loko se ku fanele ku register mavito va fika va cinca ku kumbexana hi ta veka leriwani ene se vanhu va tiva ku i Meeky ya se ri vheri va ri tshamile. Okay, so kahlekahle vito ra Meeky i ri sukela kule ri sukela ndhaku Ri kulune ka vona vito leriya hi ku ri ve kona vona va nge se va kona. Ve va teke na dictionary ma swi va ku awu okay Ya mavito hi tlhela ka leya mavito. Ri vula yini before hi hindza? ri na something so tana ni mi hlamusela ka mi nga se hleka okay swi fambelana na ku va submissive ma swona mara mina ni the opposite yeah Swa huma. Anyways, sis Meeky, invitana sis Meeky kumbe invite sis Nkateko. Meeky Lera rin'wana lera. katekani Katekani ne. Katekani. Oh, okay. kahlekahle lava hi vona Kate lava Yes, la vona. Na mimi Kate. Na n'win'we Kate ne. Okay. mavoda sani ku sesi a Exactly. mi swi fila kasi ma swi tiva Swi la hi kuma na michaveleri rin'we hi ta tshama na hi nga ri va michaveleri va duma ko duma mi ntsena. Anyways, sis Meeky mu huma kwihi ka xikolo naswona mi nghene kwini? okay ni huma ka Josepha lava nga tivi ka Josepha around Minga mi loko mi nga heti Minga na ha swi tivi ni dyondzini kahlekahle xikolo ni sungulini ka Xilungwa ni ya ka Maxakadzi and then high school ni ya dyondza Basopa leyi nge le ka Mapopi sweswi ni le University of the Free State until further notice. all right Okay, Hlakeni. Vanhu ve le Masuthweni. I think it's another thing lexi hi nga ta nghena ka xona ne Xa xikolo. xa xikolo especially for sweswi ku le ku na debate about the influencers and content creators but she's a content creator Yes. and ve le ku dyondzeni ka xikolo so Which is very important. kombela ku mi Limanyana yingisa kombela ku tirhisiwa ni lomu hi swona. La hi nga koti tele ngopfu tisuna. Timanyana. So mi nga hi nga hlamali. Mara anyways, sis Meeky maya ka event ya J John hi ku i event yin'wana ya ti-event letikulu leti humelaka ka Gaza. Hi ta mbona kweleni mi khomenyana swihisa swa n'wina. A ni plani ku ya hikuva ni ve J John he's our big babe. yebo Hayi a ni plani ku ya no ka ni nga se za ni xava mathikithi obvious Ne. mara hayi hi ta hlangana kweli. Ne. yeah a hi yeni na Ta mi lunghisela swihisa. so Ngopfu kwala. on that note, Swihisa ma swi ta ku vula Yo yini? bula swi nga ta voniwa hi vatswari va ku ni xa ndhuma. on that note ne hi la ku hlanganyana as a mini game so yi ri tsotsa dlaya ani yi ri tsotsa dlaya and then Ku cata na mi nga ta n'wi yeah. cata. Yes. So mi It's choose kids kill or marriage. Look. yeah. So ma choose ku loyi loyi ni nga n'wi tsotsa loyi ni nga n'wi khisa loyi ni nga endla yini ne. So we have Sam Freem, we have Moose, we have J John. tsotsa dlaya cata un'wana na un'wana munhu Mi tsontswa mani? Tsotsa dlaya cata. Ya tika mi lava ku va tsotsa hinkwavo ne? Oh, sure. No, it's fine. Yeah. Se ni fanele sweswi ni vula. Mi vula ku loyi na n'wi tsotsa loyi na n'wi dlaya loyi Mi ta wo sungula mani? J John Sam Free na Musi. na Moose Okay. J John Ririmi leriya. the big babe.
Hi, obviously. Mary, ngwana mane. There's no ish. I'm happy. Ami hembi ngisendela clip leyi ti khata la ka mo hemba. Hayi ka utandlanga kumbe xana ngupe pe n'wa ilawa ku ti kahle ka yena so swi la ni ta kahle. Hayi ni munhu un'we wa respect big baby. Okay, next. Moose. Ni nga ku dlaya. I don't see him like that. Yo, khata leswiya. Swi khateni. No, you could see him as a brother. Hey, yeah, you see him as a that's brother. what I mean. Like, no, You don't see him in a romantic Yes. light. Yeah, okay, like, ninga ko die because I don't see him like that. I respect him a lot, like, yeah, as a brother. So. So Next obvious. time, die. Die chakarera. Madama riju. Medamus na loyi. Na sign free. Okay, no bula. Maybe I'm free, maybe. Me nginika ntsotso baby kiss. Yeah. Kumbe yali ya ma French nyana. No moyo to komba kwa no. Angari kona. Yika. No vuya sweswi. Mengani publish Ni vuya tanya sweswi. kon ruketela kuna. This KD. No hemba saime. Yes. Na mitwa sisi Meeky. I think vanhu vo tala loko ku na lava mi tivaka ne va nga va kha va tiva ka TikTok ne. So I think hi nga vhe hi sungula kwalano ku character liya ka TikTok ne. Before for sure loko ku ri mi sungule hi ku shoota ne mi sungule mi conceptualize that character. I yini xi nga endla ku mi ta na idea ku character leyi na ku shoota hi yona leyi. Ninga look like like a big idea laying and telling wow. Like I just in swa TikTok like around 2022. Muna khate borekela and plus kokwani wa mina vana ni kurisiwe kokwani so kokwani wa mina vana vibe yaliya ya ku yeah vibe yaliya ni inda ko kwalaya ni na voice yako yelana nyana. So yeah, like the first thing I did loko ntshama hasi ni teka video like no enta something stupid nje nuku let's see where this goes and then boom vanhu se va iranda sen nyamahlweni na yona. Yeah. Mara before content lay, I mean like. Hi, before content ano zama swin'wana na swin'wana no sering. Wa mo tendlela swin'wana na swin'wana. Loko ku je zona hi veke lana. A ne ta fika kwalano ka ku Okay. mina swi swo hisa na. Okay. Yeah, so like before anendla like I'm not bore swin'wana na swin'wana matoti trend teti ni ti vonaku loko ku ri lip sync I lip sync loko ku ri yeah swin'wana na swin'wana nje. Ne. So how so far kuna the opportunities leti content creation inga mpfulela tona na. Yeah, ni nga vula so like yeah ni nga vula so because so far na ti promos you know so vanhu va ta fika ku ni kombe ku advertiseriwa something yeah that is a lot. Ivi seni na obvious na mali ya ka meta. Plus it pfulela I think na mhaka ya swo yimbelela you see like if a ku nga ri mhaka ya social media I don't think a ni ta za ni swi teka serious hi ndlela leyo mara hi ku like loko ni posta ka social media people they support ve ri hayi va yi rhandza so I must continue sweswo swo taniya so va ni nyika courage to go forward. Yeah. So you are a very she seems like a very multi-talented person because she just mentioned ku vaimbelela na ta tiva la mina ku actually kuna video yin'wana ni nga hlangana ya n'wina mi khe mi chinga ka TikTok n'wina vanhu mani phutisa n'wina mi te voice leyi yi fita ku yimbelela jikijiki a ma ha ni support so hela ku fika kwalaka ku a ku ndleke yini loko va ze va mi yimbelelisa ngoma studio ivi mi se mi vuya mi ta chinga. Well, kahle before ni decide ku ya studio and posta just the video ka TikTok. Vanhu every time atama kha ku okay yana famba and I did nimbelelini with this one artist karunwanyana but unfortunately simari kotang ku mara like because ni ngazan teka that invitation ya ku ntanta imbele yo inganda ku sen vet ni decide ku like let me take this path otherwise angata ya mahlweni na swona hi ndlela leyo see yeah so mostly just content nje swale ka TikTok swo swi nga ni encourage ku like
Ne. Yeah, So, I should because start. mina ntiva risimu ra n'wina leri ra n'wina na Blush. Va ri One by Zis. One by Zisa. Yeah. Yes. So One by Zisa hi rona ni tivaka rona or kasi loko when it comes to the music side of n'wina. So kuna besides leya mi nge te a ri humangi ku na van'wana lava mi nga tirha na vona or loko mi vulavula hi invitation hi vulavula hi leya ya Blush. Like van'wana lava ni nga tirha na vo, like this is kind of recent, you see. Like Benji B, he featured me ka song. His EP is coming out soon, so like ni kona ka 2 songs layan. Tiko ti simu tin'wanyana I've recorded mara to ka ti nge se za ti at says that kuma chance ya ku ti huma, like at se fika ka that level ya ku loko yeah, it's perfect. So in terms of music, mi langutele ku tirha na vamani since mi nga ri ma ku nghena nyana la avunangeni hi nga mi vitana ku mitlambi kumbe minqambi. Hayi hambi mi nga zi n'wi vula swa qambi mo local nje local yeah mara a no qambi hikwani ni yo feature tsena No, ku na difference between nqambi na ntlambi. qambi leswi njhani Mara hi ku mi nghena xikolo ende mi le xikolweni ku hi nga nqambi ne, because last time loko hi ri na Sinampaka la a hi vulavula ku yena i nqambi because she's also, you know, Yeah. man twisisa i nghena xikolo a hi ri lava va nga ngheneki xikolo a hi ti nqambi. exi mi nga ta hi nghenisa Hey, mara ho vula ku kahle leswi hi swi vulela n'wina ku hi ku mi busy na swin'wana na swin'wana ne mi nga va mi ri nqambi. But anyways, my point was mi nga tsakela ku tirha na vamani in the music scene lava mi va vonaka ey xitayile xa mina xi fambisana na loyi mara un'wana na un'wana loyi mi n'wi tsakelaka basically. like ni nga vuli ku like xitayela xa mina xi fambisana na loyi, but I think like mostly like ni nga vula ku number 1 maybe u fana a ri wa laha South Africa. A xigazeni kumbe Mara, I think Okay. anyone ne swin'wana na swin'wana. Like ni nga ku wo sungula I feel like Mr. Bao because like ni kulini tinsimu ta yena, you know, like it's yeah. And then the second obviously has to be Hennessy, like Mani? Hennessy. Oh It has to papa be. Okay. papa ne Because there's no tava fonela he's ku heta been la. my favorite. He's been my favorite since. So like I did have like no one day. What's your favorite song of him? Because he's also my favorite artist as well. Favorite song I think Ileraro baby sweet annoying. No. Don't do this to me. Yeah. I nga ri mi rhandza ta marhandu. Mi le marhandini. Swi famba njhani swo sweswiya? Mina swo hisa. Kumbe Ay, hi khomi nyana kolomu handle. The part-time job or full-time? No, but like full time. Yeah. mi le ka full time sweswi mi na contract. Hayi. Isa no okay ngati until further notice kuma va nga yi cancel va ku For now. for now yeah re-permanent. Yeah. So, also, how did she? Now, when I'm content creator, I think if Mungala with This is Kate, but then how do you now balance the relationship, ne? Na kuba in the public eye or being a content creator, because obviously people comment on your stuff. It avia kalia kavan vaka Joseph because van uka social media vanga all over now because of the content. Or they say whatever because of the content that you make. Ne? So when I miss balance and jan, unless look I'm tonga and Steve no domain. Mara miss balance and jan, so the relationship na content creation. I think like the first thing it would like the guy is very supportive, like yo number 1 cheerleader. So like he makes it so easy. Makumkari like loko senhleka this thing is off of me. How njani people love you. Continue. So I think ikuna yena imunhu wa ku like ninge uri umunhu wa social media mara iku wa swilandzelela o ka nga ri kona ka social media mara wa swilandzelela umele yini stuff like that. Na swa music, he loves music. He also makes beats mara not tashigaza. So yeah, I think that's what makes it easy. He understands these things. Mina nkarhi wo leha ku fika kwini mi ri single? Hey, question yi ta bayizisa. Okay, Moniku, 2021 official. Oh. 2021 we officially started. Wow. Wow. It's like Yeah, it. me rantsa na lembe. Wait again. 3 months. 3 months. Trimester yi va yi chayi. 3 months ntsena.
swilo swo tika n'wina ni mi swi ndlisa ku yini Yeah. via swa profita ku na yin'wana Ne? ndlela ni boha xi lexiya ne ni ya xi boha Go busy. va ri ha o mo rata loya ntshwe no wa swi vona ku va hanya bya koko wa vona mi ri nga sa ku hlamuseni kokwana no a ni mi te character liya ka TikTok yi inspire hi kokwani se swa endla mi tekenyana na swin'wana swa kokwani hi nga tivi loko kokwani va bohe kokwani xinuna no lala hi timhaka ta uloyi hayi ku boha ivi loyi ku boha accusation ni kombe ku suwa ni suwa podcast leyi Ne. and then la mamiliyoni Yeah. no yena a hi la ku vuya ka timhaka ta vanhu va ka Josepha ku ndleke yini why vanhu va ka Josepha why mi ri milongweni ya vanhu va ka Josepha n'wina a ni holovangi na Eliya vona Mike n'wina. Elisha na yi camera vona va addressing a ni please holovangi na n'wina a ni swi tivi ku why like content ya mina most of the time i mhaka yo like ni tikomba nga ri ni le ku chingeni swa ni kha n'wina mara it's not that deep it's not mhaka ya ku ve ni le ku chingeni or something loko ndzi za ni mentiona like mhaka ya ka Josepha ku like ka Josepha a ku na mati ni ku ka Josepha patu yini I don't know why ku vanhu swi nga va kwatisa mhaka ya because I'm trying to raise awareness although ni nga swi endla as a joke not good I find it as a joke it's not a joke u ka mati a joke na mina ya kaya ku nga khali u kala mati swa vava hi ku troli ya vava ma swi ta ku phusha swigubu swa sikisi i suka le ka jono leyi So after incident leya mizimi nga hlelela kaya. And the action ya vanhu. Mi expecting. like most people loko ni posta video leya like ni kha ni endla apology kahle swilo leswiya it just happened like ni yo apologize because like ni kumini a call va kha ku hey Meeky tiko ro njenganjenge hi wena ro njenganjenge hi wena ve ri wena i va vuli ku nwa makhele vanhu swi kwini ni ku hawu a ni nga swi vuli hi ndlela yaleyo mara a ta ha ri ko no hakhela swi nge tsani ni ku hayi loko ku ve sweswo hi ku vanhu va ka Josepha na va hlonipha ni va hlonipha swinene ni ku mo ni ya ni ya apologize ku ni avoida ku ni nga ha endli ti-mistake ni nga ha vuli swin'wanyana leswi nga ta nga ni khomi kahle ni ku it's fine let me just stop commenting ka situation ya ka Josepha or things like that hayi ku no ti vona nga ri no koka ngopfu or masiku no hi ku ni voni comment yin'wana yi vula sweswo no vula nje ku hayi mo ni thethanyana because like I respect you and a ni swi lava ku ni va ni mi offendini hi ndlela yin'wana na yin'wana swi twisisa ku situation leyi hi ngile ka yona yi sensitive ne Man, a wu huma kaya message lowu twala hi nga ri message wo huma kaya ku hey ri tiko riyo ri upside down hi mhaka wena hi mhaka wena was over exaggerate onge va nga swi voni swilo leswi n'wina a swo huma ka vona a ni nge vuli ku a swi huma ka mani mara like Mara ma n'wi tiva. mara vona lava va nga ni byela vo yo twa hi ku vulavula ka vanhu na vo vo yo twa hi ku vulavula ka vanhu A kaya. kwalaha kaya I think vanhu valava va tshamaka na vona i munhu nkulu so vanhu valava va tshamaka na vona va vatswatsi kwalehani swi tikomba yi nga ri like a va khomekangi kahle a ni ti ku a va khomekangi kahle ngopfungopfu hi leswi va loyi or kumbe leswi va makhele Okay, hi nge se za hi nghenela ngopfu hi nga ta ngheti makeni I think swi ni tisa ka xivutiso xa ku mi balance njhani then your personal life and Mandora for example yeah as one of your characters mi balance ku njhani swi nge Mandora a nga hi xupukela ku huma vona lani kwala na kwala Yeah. mavo so mi balance njhani ku mi switcha njhani and then mi swi tiva njhani ku okay sweswi ya ku laveki Mandora sweswi laveki before va hlamula or is it sina influence yo suka kaya leswi mi nga xiswona or like obviously mentioning ku ri swi huma ka kokwana mara background or ndhawu ya le kaya yi na an effect on the person that you are and also Mandora I am ngenise Mandora ni va rhandza njhani yeah I Va think mani. yeah yeah I think vele hi nga yi kha yi suka kaya because a ko va kokwana ntsena because even my friend like va ri Fiki wa ka Mahlekete every time loko mina yena ho va hi tshame hansi hi kha hi vulavula mi ta swi twa ku loko ku vulavuriwa hi nkarhi nkarhi wo vatswatsinyana so loko ku hindza mi va vonini swo fana sweswo so like I think swi sukeli kwalaho ku na ha ri tsongo a hi ri na that
that humor nyana. So I think Shisuke kwala. So that's why I'm sometimes naba serious, and then sometimes it's you switch her like dramatically saying I. Fana accent and one I go the switch in the accent, like the way she speaks Xitsonga and the way she switches to speaking English. Someone said that, but then also I love a comment before when she was apologizing, Joseph, she seemed very much humble. The person that you see at TikTok is someone like Facebook. Yeah, when a baby dead, this will be no chagula samba. Anga umesa ngishavele ngwana ostele small. But type leti. But then as she was apologizing, I'm like, no man. Engari, there's different facets. Like kunati ibanati nantutala. Mantisis. And it's not facets in marela so mina ti parts totala as mantisis. Yes, hopefula kwalani. Ai leswo swa Ngabza na Edgar na Famanda. Ngabza na Famanda na Edgar. Swa humelela va ri in DID ma swi tiva maxaka man, dissociative identity. So nkarhi wun'wana va kota ku va active ka this other character, nkarhi wun'wana va va active ka this other character. Mara mina ku tiva ku Mandora va humelela loko swi te yini. Ka swi vona camera or so me va mi byerina. And sweswi it's a man. Mandora va huma loko kumbe xani ku ri na tikhamera. A va humi swin'wana swin'wana because I feel like character liya it's not really me magwaye. Like mina normally ani munhu wo ta tshama Mara, yes, on that note, the camera, they put an 10, 3, 4, 5, 6, 7. Vanga actela nyana and as scripted scene. Mkombe Mandora. Yes. Mandora. Anything. Baba kukumaku yey. Banu vele ku nyikeni ka vavanuna mali and vona va fambisana na sweswo. Okay. Baba sikula mba nyika vavanuna mali and va fambisana ni nyanga tsa njhani kasi. Ya ni la mina ni lava yo Mandora va kume ku bava ka vona vele ku va busy vele ku khumzeleni handle. Mantwisisa? A va tendle hikwatara timbirhi. Va nga fambisana liya yo sati se va lovola. Maybe va ti kumi ku vona hi vona side chick. Kalanta penguin n'wi swa swani vulavula hi mhaka yini? Mi vulavula hi mana tranquility. Lavo tshama vele ku rileni. Vana va mina. Twa ku vava mani. Hinikeni ti character leti ne ti ri hinkwato and then yeah ka scenario teti hi nga mi nyika tona scenario leti ti fita mana tranquility. Like both. Hikuva ti hinikeni ti ka ngo choose ka leti hi nga mi nyika tona ku ka leti tinharhu yin'we i ya Mandora yin'we ya mana tranquility. Okay. Mana tranquility ne. Mwana mane ni vavisekini n'wina. Botelu ya n'wina ni twi ku ve u lovoliwini vana va mana ni swi tiku swi ti njhani. Kasi nawu muni lowu palamende a nga wu tisa kunene wo lovola vavanuna. Na vona va tinyumisa. Mi tshama mi swi vona ku hi mara ku tihlambalaza ku tipoyila hi ndlela leyi hambi wo va u ri desperate kanjhani n'wana mhani hambi wo va desperate kanjhani leswo I fambi lovola n'wanuna nkwena ngopfu xixexo 666 a ku na nchumu xi nga ta humelela hambi wo n'wi lovola n'wanuna loyi I ya ku joleleni ene I ta ku jolela n'wana mhani twana leswi ni ku byelaka swona wa twa Clock it. Kuna mitwini kuna honesty is it intentional leswa so mi kumbiana mi vulandzana it's intentional like you normally ni rindzana ne ni rindzana Hala ka Joseph hala ka Matiyana a va rimbyana. Hayi ku va chingela. mi ta va busy vanhu va ka Joseph n'wini va kona lava va vulisaka sweswo mara a hi vanhu vo
like minkarhi yin'wana mi kuma ku vanhu vo tale handle like swo fana vanhu vo ma Mozambique like yeah swo fana sweswo vo va tala ku vula ku mukana leyi swo fana sweswo so mikaya like un'wana na un'wanyana kokwani mani ve ri ndzwana a ndzi tshama ni va twa va tirhisa mbya se mi twe mi ku mi le Free State ne a ni swi tivi ku mi comfortable ku fika kwihi ku hi byela ku mi nghena kwihi mi ndla yini and how is it going na loko ku ri the first 2 questions me feeling I'm not going to disclose that much because any content ya n'wina has nothing to do with your personal life mara swi famba njhani swa xikolo and also it can go back ka question ya ku mi swi balancisa ku yini because obviously in terms of content creation you have to be very much consistent ma vona same thing na le xikolweni okay like nta sungula ni hlamalelo ya consistency like I don't think like I'm that consistent ka mhaka ya mi ya content yo posta if you check my profile I don't post every day nkarhi yin'wanyana ni va ni ri busy and just you know leave it nje loko se ni heta ku va busy leswi ni va ku busy hi swona and then I remember oh mo ni endla video like it's not something leswo ni ta tshama ni ta endla timetable ni ku namuntlha ni fanele ni make sure ku ni endla content ni endla yini no like swo ta like randomly loko ni va ni tshame hansi ni voko a ni busy no tlaku ni ya endla yamba khiva yan'we ya ni yamba khiva na magumi lama ni va ni chili endzhaku mara loko swi ta ka swa xikolo you know it has been hard yeah it has been hard ni endla LLB ni endla law I unfortunately ni hlangane na khombo and then I failed like my final year and then I was repeating this year so I'm glad to say and I'm happy to say we're graduating. Do you remember when was it the day you wrote your final exam? I did not have exams. It was the module had just assignments. Okay, when was the last assignment? Because I was on Twitter. The last assignment I submitted on the 24th October. Because there's that thing, and I've been seeing a lot of people I finished my degree on a random Wednesday. Oh. Yes. So now when I made the degree, I went on a random, whatever day it was. It was a random Friday. It was a random Friday, ne? Me ati buyisa, a Friday. Yeah, gone. It's one dark session, Ne. oh, and dark was prasa and family matzo. Nga koti na chum no bull. No bull and zangin I was just happy nje. Like I was just happy. Mara like kuvana that kuchuanyana because that module showed me flames. So like kuvana kuchuanyana like yo I wonder what the results it ta umatrinjani. And I only took a breath this Monday. Loko se ku the results and I was like and then they confirmed you are a graduado. You know how they usually say mara usually people joke because va TikTok. What's our very in logo Meeky me family bulusanya ababoni content. Mara ndzi tshama ni bulise hlamba. Ha? Ni tshama ni bulisa hlamba? Ani vona video yin'wana tolo ne? Ani ku yini? A Meeky me ya na itsundzuka a Meeky me ava fita pahla ya ka xini. Vaka na swirhawo enani. Mara le ya koza ku hlamba yo zai ku yini? And it's not like anse tsamani tikumani khan ruketela na munhu ndlela yo kha ni n'wi vula swilo leswi ni n'wi hlula sa nga mbalanga obviously nona leswi swo ta ku ruketela ku ruketa I chava Mara ku nga humi nchumu. If chava phela ta ku ruketela khoma hi depression lama mo ruketela ma nga repeat konkuna Konkuna, babo Mara zona. Kumule wena bani nga ri kona liya hlamba liya u tivutsa ku yin'wana ni tivi swin'wana ndzi tshama ni swi twa mara wa swi ta ku hi hlamba nga swi tivi ku vula yini very kuna wa hlambiri Fana na leswi mshale va swi vulaka ne hi mhaka ku I think va khomisi swa wrong hi n'wina va twa hi nga ri n'wina loko va vhe va mi langutisa laha va twa hi nga ri munhu wa ku hlamba yin'wani va twisisa na bulusela ma vona So
munhu loyi ni n'wi tiva hi character yo karhi so obviously loko na hlangana na yena ni expect u ta ri the way kuma ku na loko kuma ku na ta lahlela ke nchava no hala hi nga hanyisana so obviously loko ni ku tiva hi character yo karhi ni ta ku tivisa sweswi Yeah. ni tshama so kasi munhu wa kereke u kuma kasi munhu wo ti Swo vhela. Ni nga vula ku na ngeke. kumbe mitsemiwini Ku vi Wa tsema kerekeni. na ku tikatikanyana kwa ndleleni. Something I don't want to talk about. Okay. Something personal. Yeah, so hey, yeah, I'm still trying to find. Searching. You are searching. ava nga ri kona last week mara hi khuvinyana leya tikereke na hina ka episode ya mina na makhotseni divine v swa tikereke swa karhata Yo. Swi leswi endliwaka laha kerekeni laha. A heti. ne Swi leswi nga kolomu tikerekeni. ku hleva Ngaze hi vulavula na hi mhaka ya ku hlewuha ka timba. Yes. kereke yo karhi hayi kereke hinkwato ne Hayi vhele swo ku tiko tikereke leti ti. ti nga ka that's why ma loko a ku ri tikereke hinkwato Yo, ivi ku va na tikereke tin'wanyana ta ku hambi vanhu van'wana ko a va chavi ku byela. Va ku phela vo papa mfundhisi lavaya va na swigangu va mfundhisi vo amukela ni ku hi. no hi loko mi ri ka conversation yo n'wina n'wi mi famba amukela ku Like ku va kha ku fanele ku amukeriwa ku okay like va ku swi fana like mina I'm in a long distance relationship. So like loko se ku vulavuriwa hi leswiyani mara ka sese wena wa n'wi tshemba munhu wa wena u hleketa ku loma nga kona i busy ndayini ni ku I don't really care mina na swi tiva ku I'm not doing anything. Se ni tshemba ku na yena he's not doing anything. He's never shown me signs no ka ni nga tivi ku a ni na vhele. no na mi byela mina sweswi ne a nge le ku ndleni ka nchumu no no leswi va n'wi hlamuserisaka yi swo i nga ri i munhunyana wa kahle fana na mina a nge le ku ndleni ka nchumu ya vanhu leswi nga n'wi hlamuserisa yi swona na relate Hi ku like mina I've not seen swilo swo fana sweswo ku even na ku ni nga suspecta ku wena nga ku na leswi nga busy hi swona no so like loko hi kha hi holova kwalaya tirha ro hayi i swi tivisa ku yini mina boyfriend ya mina as long a nga ni kombi as long a jola ni kha ni swi tiva ku hayi is the end of the day ta vuyela kwala na mfundhisi va amukeli swona ni ku yeah loko lava n'wanuna wa wena i wexe ta n'wi vumba hi vumba sesi no yeah leyi i conversation yin'wana boti mchaveleri ne Yeah. I think tshama mbavula na yena na Jojo and hi va na kwetlembetano swinene because swi ti komba hi nga ri ku na this thing I don't know if it's called a stigma or what ya ku u fane u amukela ku ri loko when it comes to the women's side you have to understand ku ri ku hava n'wanuna wo ka a nga cheat va it's a norm it's been made a norm so it's a thing ya ku ku hava n'wanuna wo ka a nga cheat so loko se swi tani hi le kerekeni yo ma yi chavisa serious a ni ndzi nga hlangana Ku va ku le- swin'wana no ka ni nga teli ku ta swi tsundzuka loko a ni swa khalenyana mara I was just shocked nje because even like a hi ha ku huma kerekeni hi minyangu wa kereke ku va kha ku debate hi sweswo se ne yeah se kom nga vhe mi swi vona ku yo like time out like swona na other things you know na twisisa a swona swa tikereke swa hlupha but then apart from that ne hina hola ku celebrate n'wina as an individual a ho lava ku tiva ku why mi tshiye kereke and whatnot like because mina I still do pray Shem. Ne. I still do pray. I believe in God. I believe in miracles, and I believe Bushkwembu is there. When He's there, nothing can happen. Yeah. no loko xi ri kona everything can happen. But Yes, I anything- never like negative. Like Yes. nothing can destroy. No, it can be in both ways. Yeah, mara na metu. But as I was saying, ku hina hola ku celebrate ku nga ri tinqambi ntsena ta xigaza we celebrate even Tsonga content creators you being one man this is and I cancer for ku va mi ndle ka ri phela munhu ku mdumini no but for the fact ya ku you can mi nga swi doubt tani mara mina a fan base mina people that vanhu lava mi langutelaka but then my point is hina cancer for nkarhi wa n'wina ku va mi teka podcast ne because vanhu vo tala u ni nga swi vurisi sweswo vanhu van'wani ne
va hi tsutsuma va twa hi nga ri we just wanna leyi segment yo celebrate vanhu ayo mantwisisa ayo destroy ti-brand ta vanhu so ende na sweswi audience ya Xangani Gang yi ta yi kha yi mi tiva ku no ku na munhu wa so Yeah. actually a ni ta kombela mi va nyika ti-handle ta n'wina kahle ku va mi kuma kwini nto mi vulavula hi mali ya ka Meta and I think i Facebook yaleyo so va mi kuma kwihi vanhu loko va mi lava. Okay, TikTok, it's Meeky Mukoki. Facebook, it's Meekness K Mukoki. Instagram, Meekness Fosters. Yeah, that's it. And then kuna I think I antamanbona Get Ready With Me ka YouTube. Yo, of course. Ni rivala njhani YouTube. Yeah. Fambani mi ya yeah. Swi lavi So go hinkwaswo. subscribe or go follow. Subscribe. Fambani mi ya subscribe. It's Meeky Yeah, go subscribe. _Mukoki. Meeky _Mukoki. Ne? So and then YouTube if I'm because I'm not sure. I think Kaleni following. Ni munhu wa nkarhi wun'wanyana sometimes ni munhu wa ku like I and it's a bad thing Mati. I tend to like like loko ni vona ngari this is not working like I leave it. Yeah, so I think that's the problem. Like unpost that get like the Sheen Halls plus nina this ntaku series yeah the Real Housewives of Kagaza. So loko ni posta I feel like I kumi the views in that ni va ku ni expecting so and like the thing ikuri like this thing ni sungule Xitsonga ne and then loko ni sungula Xitsonga and then maybe kumbexana let me just try ku like ni accommodate vanhu vo tala ku kumbexana yi nga reach a larger audience and I tried in English still so I was like hey, maybe I should just take a break ntavuya loko se when I have that courage like, Well, I'm all the views thing because I think there's this one ngai wona ingana 18,000 views. 18,000 Yes. answer check Yeah. yi loko ve 18,000 ntlhele kona hayi loko ku ve se mi busy vana man mi ya kwele swi lavi humesa. Na I think sweswi there's na sweswi va nga mention ku va kumeka ka YouTube maybe she'll probably get the subscribers. If I'm not mistaken, but I think there's one ingana 18. So I was also wondering Kuri, why ngari I active? I've not checked Matevana. Masubon. Sometimes I'm just like hey, let me not even go there, let me not even check it. So I loko mkhambula so mani Pero kunhlaya ni Xitsonga kambe. Nduduzela. Yeah. Man kutaza ku ni nani kumbexana ta humesa ni episode. Who knows? Okay. Kumbexana ta humesa ni episode this week, next week. Okay. Yeah, swi ta ya hi nani editing. Before if I'm Mrs. Kate, mina xivutiso nyana xo hetela before hi va ti tlanga outro or the game. Mina no like cancer. Kumtiva and also having this conversation with you. I really interesting. Yeah. Esa mina vona man. Gawa. Like I'm so glad ne Kuri nihlangani na Katekan. Yes, I'm so glad that we- And the other two characters that she played on the spot. Yeah. But today we had a Oh conversation. yes. Katekan is straight. So Yeah. yeah, mina not tata cancer and just to say thank you for coming. And also eka va landzeleri va hina va nga rivali ku na match ya Xangani Gang yi kona 260 Skipa. 260 skipa and then 360 team Jesse. so if maswilava na swona swi kona then a hi tlangeni game yo huma Se si katekani before hi famba ne we hi ta tlanga game nyana yo yelana leyi hi nga yi tlanga masunguleni mara sweswi hi suicide dlaya vanhu vangani vambirhi ne Okay. na ta mi nyika sweswi mi choose from 3 people as well which is Skim Mafenya generally kambe ma wa vunharhu nga ku emani wa vunharhu i Skim Mafenya generally mhluri yena ma n'wi tiva That boy. Yes. Oh yeah. ka vanhu lava nharhu they I think i ti-content creators na vona they va endla swela nyana na swa n'wina this is No, no mi nga ti nyati mi nga ti tsan'wi mi nga ti tsan'wi I'm not there. mi vula njhani ku you're not there like feeling got like content yavo it's different from Leamin. I feel like Leamin like
no one can't vulavulela ni ri nexe mina I've not content ya mina yoleyo yi ta tshama yi featuring vanhu like okay or I endla ti-stunts or something I just come up with something I sit down On the maybe I spot. talk to myself yeah and maybe do tricks maybe start kicking But I do remember kuna kara ame endla ti-videos swinene na Skim Mafeng. yeah like it was like it was like one day thing like Oh, one yeah day. Mi nda swo tala ne. yeah yo teka swo hambanahambana yeah alright. hey he's a person right at the content he can take my 10 videos per day and I'm like because what the hell Yeah, and we need Skim Mafeng, yes. Yes, we actually need him. Na va general na va mhluri. I think it's even now I fanele go reach out ka vo loko se swi tiva ku va either loko va ri kusuhi or vona va reach out loko va ri kusuhi. But anyways, and the gameplay, ne, because it seems as if me close or a bit mina relationship nyana na mhluri. This is not to kumuholovisa or anything. Na scheme. It's just basically to, and also we're giving them a shout out. Kuna vanhu va so, ne. Yeah. Mhluri, that boy, generally, I forgot his nerveli username ya yena, and then Skim Mafenya, ne. So ka vanhu lava nharhu mi susa mani wun'we a hi ngo loyi mi loko a hi ngo you are a fan and mi lava ku vona content, ne. Who would you watch for the rest of your life? Ka vanhu lava nharhu mara wun'we. the rest of my life I don't know like I don't want to come as like I just don't know I think maybe like Skim Mafeng ne, yeah, yeah. maybe Skim Mafeng yeah he's funny Yeah, he is. I nihlangane na video ta xona early last year. Early last year. Before she duma, well, he was already famous. Mara anga se va na nduma ya le anga na yona sweswi. yeah And then I fell in love with it. And I'm vona kavo because he's very much popular ka Facebook. He posta swa yena ngopfu ka Facebook. No, like he's very confident. So I Skim Mafenya ngazi kwa go actua because he goes in public and do those he things. does the craziest things but like the day loko I was on invite and nifika la ku ya kamalamlele kamalamlele na makeup ya so na wiki yin'we yo ntlanga no ka ti nga khomi kahle la nhlokweni and I'm not used to doing that like I'm not used to Mi tolovele phone ya n'wina mi ri n'we xi ri. yeah but like not good like no va na leswa so like loko ni ri ka public na ku chuwachuwa yeah na actor but it's Na mi twisisa mina. Asifambisani na yeah so like hey Skim Mafenya is on another level Yeah, and then ku va na vo the craziest of things for content because ku va na vo general. One thing I like about him is also that he is also under he does motivational things. So he gives back to the community basically. Yeah, Man. yeah. You see him a xavela munhu wo karhi swakudya or kuna ihlangi lexi n'wi rhandaku, he goes and sees the kid a xi haka and embraces the kid. Swo tanihi ma vona ivi ku va na mhluri and a bya ha tirhisiwi nga ni swi tivi why but we don't have to get into that for now. But then again hina hola ta cancer for nkarhi wa n'wina and vanhu a va languti content ya sesi Meekness, sesi Katekani, Mukoki. please Says Meeky Mukoki. But then apart from that, we thank you for your time. Ikensa kuva mitini. Hey, msuka cool. A Free State phela hi twini ku msuka hi flight mitela hina. Floyd. Ni ri na mina ndihisa n'wina. Ta mi hlambunuta. Ni ri na va nandihisa mina va la ku nandihisiwa. xixaxo ngopfu flight na a na passport un'wana na mani Ne, I'm khandziyanga le Bramfisher hambi international airport ya nga Free State. But then anyways, a cancer loko kusuka ka mina na sis Kate na sis Meeky Mukoki. Until ihlangana nakambe. kambe Sweswo. sweswo